with the freedom fighters, national freedom fighters. Hai pauja thonang le pai Rani Gaidinliu commemoration committee betharina daina thonu mitawe kumna taw hai anu goi tong program tat kai ni mei tuang athek kalwan te kumna ti thai lom ye kuma tu ta ni goi dio ko program ka hau mi kan ko hai ka gan la seng long mana samdan na bam ko ni khang te na anu goi rai mi khao napan jopan kai periye napan jopan kai long ni mi khai pau ko dan sa le mana pau kai khang ning liam mai kuma kanai mi koren ha pau gai bom pau kam mai kanai pau rai pau kam te na napan jopan kai long mi tang tai anu goi hoi ding ding na asai dong mong hai khau thau mi su pnie kumna katang khau lighting of lamp khani mai ram dan thau long na anu goi twang asai twang mong hai khau mai su na ginpi chakong sumai Professor Rajiv Mohan Pant, Vice Chancellor of Assam University, Silchar, kamay terena, mayram dan thao long na, asay tuang mong tong tan mong goy ta, tan tuang goy ta thao may supin de. Kumna katang ka Floral tribute, ano way, say, chamleng lo po may kani, anong goy rin na, ling lo may apay Rani, meng, pam khâu tai mun rai lâu na adiu quay cái tia chắc không đi thay cái nhé hôm na cái tang khâu welcome address thì lâu ní mai sa lâu ní mai na cái sản sa lâu na pau kusing kam mai senior advisor Ansu hôm na cái tang khâu prayer song khani adiu quay ra ta kalum na khani thuan na lu đảo lo ni mai ka gui luang mai naga punji silchar bethe na lu đảo ni mi ni na ente kuna katang ka speech in brief on the life history of Rani Gaidinliu by Dr. Windo Luli Newmi Assam University kamda kamai terena apai Rani tuang tan luan goi tai thok mai tan luan goi tai kamai rena ra dau lo khnie kumna cultural dance khaniani goi tuang chabriak tuang lamlu lamlat dau lo ni mai nai lo me by ngasul luang Mainaga village Tarapur Silchar kumna katang khao hingwai nai bam the lu gai mai khani patriotic song ani goi kandi akhani ani goi tuang kandi ta jian mai ti thai na lu dau lo ni mai pau ka jan sa lui mana pau ka tu long pau ka mai pau mai ching kon gang mai ai kom na and ka gui long women kom na loi me khani katang khao speech by chief guest chakon sumai Professor Rajiv Mohan Pant, the Vice Chancellor of Assam University Silchar betharena lakha kanai saitong mong khao kathuk pari te ra lo we sai tai loi me khon ngoi vote of thanks by Paul Kusan Salih Menagai Holo Ruang Merina loi me la sa te sa lo kan te sai no program kam thek mai su kan the kumna tau hai anu goi on the stage and to take the seat. So I request Honorable Chief Guest to
take his respective seat. এখন আমরা সর্বপ্রথম অনুষ্ঠানের আমাদের রংমাইনাগা পরম্পরাগত এবং সাংস্কৃতিকগত ভাবে আজকের অনুষ্ঠানের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রার্থনা কামনা করে নাপান জপান আমাদের সমাগত প্রার্থনা জানাচ্ছি। And after that, this program will be followed by Hoiding Almighty. So this is Hoiding. Hello. My honorable chief guest, Professor Rajiv Mahanpang, the Vice Chancellor of Assam University, Silchar. So I request honorable sir, please to do the honor. Mấy na bản hồ lô cái con nó. And we have floral tribute. So we are here offering floral tribute at the altar of Rani Gaidinliu. Cũng là giáo trên là anh em người một lòng là sắp công su mình không phải anh em người nhiều có gen là cũng có mày nằm thế nào sắp công su mày mấy cái đó anh em người cái gần là phần là nhiều các mải là lâu đăng thế commemoration committee, and we are now presenting the small memento to our
respected distinguished person present in this function of 109 birth anniversary of Senior Advisor All Assam Rongmai Naga Student Union. So I request Sri Kusing Kamai, Senior Advisor of ANSU, to present his welcome address. Rale me khao tingka rakwang ta kalom kanai me khao ani utwang jalero manan wai pinai ani chana puna puchai nugai phono nugai ta kon kuai ngela na kapa kakai pai rani ka di lo ti hai ani wai na masuang lo be sona kadal lo na sakwang sona asai tuang pakat na saku tuang buat intimity hai ane wai na piu sui na piu khang ngolom na wai ta ne la na thong ko men dang loi sangga me sa me kyo asai hai rane ke lo to pu intimi ha ra na zelo na sakwang sona kata pu intimi ha ane wai to republic day khao mai bolo wai ane wai Jengga ni rangan na apa era ni kau ti hai kata loe kau bisa kan asai hai 26 January Republic Day tai pejang kana ane wa ni kondi ting kata long ke nai kau na ai slogan kanai ka thom sa pane nampai ni thabam tong dei ni salawan ta nampai na mandalo arna baran mata ki sa tai jai salo Kena ada Jai Hind sahaja, Jai Hind salah terus. Ni, paling tembala tu. Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki. Jai Hind, Jai Hind. Kata mereka apa? Rani kita lihat dalam sana. Kemai ting sang rimang kondiu tu pitong tai. Soyam lau kang, ana. Apa yang ni Gaidinliu sahaja, ane wajalan nom lat nai ring telau sai, zemai liang mai le sama tuang, tuan le tuan lakan ngai ring telau sama tu long lip sama tu ngai, kena apa yang ni Gaidinliu sahaja ring telau selalu kayau, apa yang ni Gaidinliu, apa yang ni Gaidinliu, elate tunggu te. Respected Chief Guest, Professor Rajiv Mohan Pan, the Vice Chancellor of Assam University, Silchar, as well as our respected Madam Dr. Gaidinliu Newmai. She also honorable person who is working as faculty in the Assam University, Assam. And I also would like to acknowledge our chief guest, Professor Rajiv Mohan Pan, to give the permission for celebrating the 109th birth anniversary of Rani Gaidinliu. I'm also happy to see you all to pay homage to Rani Ma Gaidinliu. Your presence is of high value. It is a respectful tribute to Rani Ma Gaidinliu. Hence, I, on behalf of the committee, warmly welcome you all to celebrate the 109th birth anniversary of Rani Ma Gaidinliu on this glorious day, which falls on the 26th January, that is our Republic Day. With this, I conclude. Thank you. Nusuan ini kita jauhin camdan walau konto.
And we have now prayer song by Gaidinliu Rong my Naga Punji Silchar. So I request Gaidinliu Rong my Naga Punji singing troupe, please to come forward and present the song, prayer song, and it will be followed by speech in brief on the life history of Rani Gaidinliu by Dr. Gaidinliu Neumi, Assam University, Silchar. So now we have prayer song by Gaidinliu my Naga Punji Silchar. And it will be followed by speech in brief on the life history of Rani Gaidinliu by Dr. Gaidinliu Neumi, Assam University, Silchar. Neumi, Assam University, Silchar. So may I request Madam, please to come on the mic and to present his present us. Namaste, Kalum, and a very good morning to our respected Honorable VC Sir, Registrar Sir, my dignitaries present here, esteemed faculty members, my colleague, and my dear brother and sisters present here. I, Dr. Gaidinliu Neumi, Assistant Professor, Department of Law, Assam University, Silchar, wish you all a very happy Republic Day. Today, besides celebrating and observing Republic Day, we are also observing and celebrating the 109th birth anniversary of our Ma Gaidinliu. Today, I'm here to speak briefly on the life story of Ma Gaidinliu, for which I would like to thank the freedom fighter Hypo Jadunang and Hypo Rani Gaidinliu Commemoration Committee for giving me an opportunity to speak on the topic. Well, I'm not a good speaker, but I will try to say some few words on Ma Gaidinliu life story. Is a cynosures around
which are iconographic simultaneously elicits the emotions and allegiance to the nation. Ma Gaidinliu, popularly known as the Queen of the Hill, was a spiritual leader, freedom fighter, and political activist. Ma Gaidinliu was born to a Rongmai family to Lotanang and Kalatlanlui on 26 January 1915 at Lungkau village, Tamenglong, Manipur. It was said that her divine birth was accompanied with thundering and lightning under the clear sky. Ma Gaidinliu was the fifth child of her parents. She did not receive any formal education as like other girls, since there was no school in her village nor in a neighboring village during those days. Since tender age, Ma Gaidinliu was very much interested in reviving the traditions of her Jalengrong Naga people. When she turned 13, she joined the fight against British led by her cousin brother, Haipau Jadunang. She mobilized her Jalengrong people to resist paying tax to the colonial regime and help evade the British force. She said, "We are free people. The Britishers should not rule over us." She was a young revolutionary who became a flag bearer for the tribal who fight against the Britishers. But her fight against the British came with a great cost. At the age of 16, she was arrested by the Britishers and was sentenced to life imprisonment. She was badly tortured in the jail, but despite hardship and cruelty by her captor, she did not lose her dreams on free and prosperous Nagaland. These unwavering spirits and courage have inspired many, including our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ji, who met her in Tura jail, Meghalaya in the year 1937, and promised to pursue her release. It was Pandit Nehru ji who addressed her as the Queen of the Hills and gave her the title Rani. And since then, Ma Gaidinliu was addressed as Rani Ma Gaidinliu. Ma Gaidinliu was released only after India gained independence in the year 1947. Ma Gaidinliu has spent her 14 years in the prisons, and soon after her release, her fight was far from over. She continuously, tirelessly worked hard for the betterment of her people, for the harmonies within the communities, and for preserving and protecting the traditions and cultural legacies by standing at the crossroads of several significant events. Ma Gaidinliu breathed her last on 17 February 1993 at her native place Lungkau at the age of 78, but her legacy lives on. Her dedications and bravery did not go unnoticed. She was honored as a freedom fighter and was awarded Padma Bhushan by the government of India, besides Tamrapatra Award, Vivekananda Seva Award, and Birsa Munda Award. Moreover, the government of India have also issued a postal stamp in her honor in the year 1996
and a commemorative coin in the year 2015. Ma Gaidinliu life stories illustrate rationalities that would motivate marginalized and invisible women to assume a leadership roles in social, political, and spiritual arena. She is a symbol of hope and inspirations for the generation to come. She will always be remembered as a queen who fought against the tyranny of the British and for the freedom of our people. With this, I would like to end my speech. Thank you all. I also thank sir to listen to my speech patiently. Thank you all. Jai Hind. Bloom. New May in a very encouraging, inspirational way. Madam has highlighted many valuable contributions and the sacrifices of National Freedom Fighter Rani Gaidinliu. Thank you very much again. And now we have a cultural dance by Ngasulwang Rongmay Naga village, Tarapur, Silchar. So I request dance to Ngasulwang Rongmay Naga village to come to the forefront.
listened a very melodious song from Sri Kadulongpo Ukamai and followed by Sri Maiching Kon Gengmai and Kaguilong. मान्य मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित विशेष अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, प्यारे भाइयों बहनों और देशवासियों, आज 75 प्रजातंत्र दिवस अर्थात 109 रानी गैडिनलिउ जन्म वार्षिकी के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन और ढेर सारा प्यार। वैसे मैं पेशावर कलाकार तो नहीं, लेकिन जरूर कोशिश करूंगा। मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गमों से दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। सुन के रहत की आवाज़ें, सुन के रहत की आवाज़ें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जब चलते इस धरती पे हल ममता अंदराया लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है। ओ इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने
धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष के गोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से। रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। महिला समिति समयबत कण्ठे बांगला देशात्मবোधक गान परिवेशन करार जन्य कागुइलং महिला समिति शिलचर समवेत कण्ठे बांगला देशात्मবোधक गान परिवेशन करबेन।
I would like to request Honorable Chief Guest of today's function of 109th life anniversary of Rani Gaidinliu, please to deliver his valuable speech. I request Honorable Chief Guest of today's function, Sri Professor Rajiv Mohan Pan, the Vice Chancellor of Assam University, to please deliver his valuable speech on today's function. जन्म तिथि आयोजन पर उपस्थित सभी को मेरा नमन अभिनंदन। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आयोजकों का कि जिन्होंने इस अवसर पर मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। रानी माँ हमारे देश के लिए एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी हैं। जब मैं उन पे कभी उनके कार्यकलापों पर नज़र डालता हूँ तो मुझे 3 चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले इतनी युवावस्था में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, वो अभी हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। She is a youth icon. She participated in our freedom movement at an early age and somehow successfully led the masses against the British rulers. दूसरा मैं जो उनमें देखता हूँ कि एक मातृशक्ति को प्रदर्शित करते हैं। शी इज ए सिंबल ऑफ अवर मातृशक्ति। हमारी किसी भी हमारे देश में 50% महिलाएं हैं और उनकी क्या शक्ति हो सकती है उसकी भी प्रेरणा के स्रोत हमारी रानी माँ हैं। और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी रानी माँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब इतनी लंबी यातना के बाद जब वो आज़ाद भारत में उन्होंने जब सांस ली, उसके बाद से उन्होंने सामाजिक कार्यकलापों में भाग लिया एंड शी कंटिन्यूड वर्किंग फॉर द सोशल कॉज। शी वॉज ए ग्रेट डिसाइपल ऑफ अवर क्रांतिवीर जादूनांग जी। और उनकी शहीदी के बाद उन्होंने कमान संभाली और बहुत ही सफलता के साथ उन्होंने अपने हमारी फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ऐसी महान विभूति के 109वें जन्मदिन का आयोजन कर हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा दे रहे हैं। उनको रानी माँ को सत नमन। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि ऐसी विभूतियाँ हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करती रहेंगी। अभी हमारे बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ऐसे देश में जहाँ की जादूनांग जी का खून बहा और ऐसे देश में जहाँ अनेक क्रांतिकारियों ने अपने रक्त से सींचा जिस भूमि को, और जिस भूमि में रानी माँ जैसी बेटी पैदा हुई, वो भूमि तो डेफिनेटली सोना उगलेगी और हमारा देश पूरे विश्व में अपना स्थान बनाएगा, पूरे विश्व की सबसे सफल देशों में से एक रहेगा, ऐसी भावना है। इसके साथ मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कि रानी माँ के 109वें जन्मदिन पर आयोजन किया और आप सब लोगों ने भाग लिया और उनको माता को नमन किया। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार। मैं आयोजकों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस अवसर पर रानी माँ की स्टैच्यू के नीचे खड़े होकर उनका आशीर्वाद मिलने का अवसर मिला। उनके शुभकामनाएं, उनके जो प्रयास देश के लिए थे उससे हम आगे बढ़ते रहेंगे, प्रेरणा लेते रहेंगे। एक बार पुनः भारत माता की जय, जय हिंद। इसके साथ ही आपका पुनः अभिनंदन। धन्यवाद।
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। उसकी वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बनी तेरी मेरी ये बदन, इसकी धरती तेरी मेरी वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसकी वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपनी इस मन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपनी देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसकी वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। है वतन है वतन जाने मन जाने मन जाने मन। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। The Vice President of Biographical Hill Tribe Council. So may I request Sri Gopal Ramai please to come to present
his valuable speech on today's function. quần áo nhiều từ cái phố đã không thể đấy mà sẽ hơi vài cái mình cùng là quần 26 January Republic Day country the country and hai cái này còn là lên một tuần kia sẽ quay lại nhưng mà những cái gì tôi nói quần mình không khai sẽ lấy quần tháo ra cái này là anh em cái quần tháo anh em cho cái sự cũng đã đúng vậy như trong program the preparations là mấy cái nó cái không mình thấy nó còn là mai sẽ có chụp cái tàu tàu đang thấy cái tàu gạo anh em madam là doctor nhiều nghe đi nó cần của mày giàu của mấy cái tàu nó vào như trong organization committee còn nó vào vụ đúng không mày quy quay quay này quay riêng đi quay mà nó đúng điểm để là người đi để nó như thế này riêng chị người thay nhưng mà chúng ta sẽ quay cái đầu tiên quay nhà lòng quay sẽ cho nghĩ chứ không cả cái cũng là last year thì anh program để thấy gì đấy thì sẽ không trong cái program rồi đây mày thì chân đúng rồi mà bắt đầu nếu bây giờ quay thì là buông là dùng từ bên bên luôn là sao mà thế này cho nên thằng hay luôn tiền gài lên nghe cũng lấy quần gài lên mà nếu bây giờ quay thì sao nó mới nhiều tiền nhỉ cho nên thằng gài lên mình nhiều tiền ai nhá không biết phải biết sự tổng đâu cái này các bạn này gài xịn luôn nếu này các bạn chui thì thôi mình nhiều tiền các bạn chui cái này còn riêng mình nhiều tiền lên rồi bay này rồi thì cái hay luôn thì gài hát mùi lùi mà còn nó nhiều này nó mới số lắm người ta thâu của bạn nếu ra để mắt mình nó không bỏ mày nếu người trở nên kiêng cái người ta phải nên đi phun sụp này các bạn này nên người ta các làm thua nếu thì anh em đúng không thì cái điều được luôn cái này mình là thằng nó đúng không thế nào thấy là cái điều như gãi đi gãi cái gì từ cả văn gì hả anh em như cũng hát của mình nào nè thấy là quay tôi nói những cái gì để cho trong quần của tôi cái program có nhiều này là tàu celebration những gì thôi anh đi mình nói những về thay không cái tôi không phải là tao nói tôi can thi ta anh yêu identity không là đấy cái mày là tao nói bây giờ là cái tôi identity ta cái mày không cho đi cái ta anh yêu thì tính như nào tao thay một bao nhiêu rồi anh yêu mà dạy thì cái dạng là một bao nhiêu rồi người ta ôi thì tôi thay là anh yêu giả cho mình bây giờ cái tôi identity thì là anh yêu identity liền thay bây giờ là dạy tôi anh yêu tôi identity cái gì hú còn lên mình giờ đấy mình cái gì có India luôn người ta thôi của bây giờ họ chứ không phải muốn bạn mình muốn thì muốn không cái gì thì là anh yêu tôi mi India thì tôi India thì có bao nhiêu Hindustan là có bao nhiêu thôi anh yêu cái mình này thì chẳng được thế gì luôn như thế này đâu không có thế mà ai phải là sao là cái apa itu peri itu atau itu yang ini karena kita visi ni baca setiap bulan kita nak itu ni kami pilih kita kita peri jaga ini selalu kita kita tunggu dia apa yang kita lakukan tunggu dia minggu ini kalau minggu kita jangan tunggu kita हम सब
मोरे प्राण कमाए कुछ याद मेरी कर लो कुछ याद मेरी कर लो जो लौट घर ना आए जो लौट घर ना मेरे मन जरा आँखों में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ये मेरे वतन के लोगों भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद जब घायल उड़ाने वाले हथेली पर याद आती जब तक जी सांस लगे हो जब तक जी सांस लगे हो संगी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माता सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब देश की दीवारें हो गए रही थी ओली जब हम बैठे थे घरों में जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रही थी गोली हे धन्य हो उनकी जवानी ही धन्य हो उनकी जवानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी कोई शिख कोई रात मना था कोई शिख कोई रात मना था कोई गुर था कोई मद्रासी कोई गुर था कोई मद्रासी सरहद पर अरबी आला सरहद पर अरबी आला अरबी भारतवासी जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी खून से रंग पाया फिर भी बंदूक उठा दी दस दस को एक ने मारा
जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। আমি এখন একটি গান পরিবেশন করব। আমার দিদি গান শুনে আমার নিজে গানটি বলতে যাচ্ছে, ক্ষমা করবেন। আমি ভুল ত্রুটি হতে পারে, নিশ্চয় আপনারা নিজেরাই মনে করে ক্ষমা করবেন। ঠিক আছে, আমি গানটি শুরু করবো। गीत गाता चल होती गुनगुनाता चल, गीत गाता चल होती गुनगुनाता चल। बंदूरे हंसते हंसते सीते घरे लगे के पल, खुला खुला बादल हरे भरे बरती, जितनी भी देखो कभी नहीं डरती। ओ सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहीं तो को हसीना। पुराना गए कहीं तेरी कुंडल, चांद के चमकते नदिया के पानी, पानी की हर एक बूंद एक जिंदगानी। ओ अंबर से बरसे जमीन से मिले, निरीखे बिना तो दम न चले। मैं घरे चल चला निकल, कहाँ से तू आया, कहाँ तुझे जाना है, तुझे और कोई इसी बात को दे जाना है। झपकी हवा कहे सो, उठी तेरी कैंची मनवा को बंदी रे।
nang kai dai nang buông dai bom puki nang kai kai bang khâu kata nan nai jang joti no Rani pui le nang ta mai thoáng đi ngô thane kata sani tham bom puki nang kai dai nang buông dai bom puki kai kai bang khâu kata nan nai jang joti no Rani pui le nang ta mai thoáng đi ngô thane kata sani tham bom puki nang kai dai nang buông dai bom puki nang kai kai bang khâu kata nan nai jang joti no Rani pui le nang ta mai thoáng đi ngô thane kata sani tham bom puki nang kai dai nang buông dai bom puki nang kai kai bang khâu kata nan nai jang joti no nang kai kai bang khâu kata nan nai jang joti no jang joti no hoi ja hoi thong ko thai অশেষ ধন্যবাদ ju mai tam na khang Rani pui tuang so hiam la na na ju mai tapat tam na khang na gai na kai kho luang tang lu na khang pai sui ban song na khang na khalan na khang lu ran na khang na na ku no jang ra go ku jang la na mi kai mi ku jang la na na sai tong program hai na loi mai na thai na pu tong the